Omuboni omulungi owa muntu w'abantu media wasuze otya ye kansubire nti muli bulungi mwikirize nsooke mbalamuseeko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ate abendikiriza eyindi mwikirize mbalamuse nti mukama yeebazibwe. Akaire kano wendogerera ninze owaimwe Abubakar Bogere muntu w'abantu ndi Namutumba ndi mu zone gye beeta Budongo zone ekindeese n'okukyalira ku Honorable Betty Onyango. Honorable Betty Onyango naye ali kansala akiikirira igoloza ly'e Bulange ku lukiiko lwa district ey'e Namutumba. Aye yendogerera bino n'ali magagonda yenainuka ebyobufuzi yabivaamu yayira mu kulyoga myoyo era nga saano getwogerera alyoga myoyo era ajja kuba nga atukobera kanisa ki gy'alyogeramu emyoyo byona tujja kuba nga tuwaya kuuku naye n'ebindi ebirala kwirala. Mukwano gwange ino era nga mu mirimu egy'okuweereza ku mpewo nga nenda ino okusoma iwulire lya Betty Onyango mbuuzaako nti aye Betty Onyango ku nsonga eyo ekiteeso ekyo akikobyeko atya kubanga yali aluka ensonga yoba kumugeranganya kubaidi omupiira abagira omupiira oidi mwidi omusambi gwe beeta Ronaldinho Gaucho yasambanga omupiira nga buli kitundu kya mubiri kisamba omupiira era ndowooza mu nsi yona tukaali kuyizaawo omusambi gwe beeta Gaucho Ronaldinho tukaali kumuyizaawo. Gano mu Uganda omusambi yasamba omupiira netukoba nti butuufu yali n'ekitone bamweta Jackson Mayanja Miyanya the Great era tukaali kumuyizaawo. Tulina abasambi ayezira musambi alina kitone nga kya Jackson Mayanja ni mu bakansala ono ye yali mubitirivu ye lwaki ndayiga nga ataaliwo onalewa oli bulungi muna ye balenyabo amayaka ye nzira ino lamusa kubali tubona bali kubana muntu w'abantu media nsangayire abali kubona abali kutuulira ba muntu w'abantu media amayina ninze Mukisa Betty Onyango olw'ekisa kya Katonda omwana yazaalibwa abaweereza ba Katonda ngera bagalamire ku kanisa ey'e Bulange mu igomba ly'e Bulange era ku busabadiikoni ku kitebe ekikulu. Buti abantu benda kutegeera era otandise bulungi baba nani mama nani niye baba bavaawo era ekyo kyo tikivaawo ekyoka nti ni baba era ni mama. Baba wange yali neyanza ino mukulu. Baba wange yali ni muzeeyi Jacob Majanga yali mubuulizi era yafiira Bulange era bamuziika ku kanisa. Ni mama wange nga ni Alice Joyce Nakitandwe Majanga yali yakafa mu 2023 era twamuziika ku kanisa agaliiba e Bulange. Nzaalibwa mu 1962 Desemba nga 2005 nga baba n'omubuulizi ow'ekanisa y'e Kazinga kiri mu busumba bwa Bugobi mu busabadiikoni bw'e Namutumba. Muli baana bameka mu family? Twazaalibwa abaana 13 aye tuliwo 6. Omulenzi aliwo omulala n'abagala tuli 5. Katusabe abatuva ku maiso Mungu abasonyiye ebyabasobako. Amina. Buti bwoida waawo mu buto obwo sooka tukobereko mu buto obwo kiki kyotasobola kwerabira era omuntu akwidukirira kuki mu buto obwo nti Betty yali wa kisunde Betty yali muntu mwikaikamu waliki? Nayanziza ino mukulu nze mu buto bwange nali mukuddukudu mukalabakalaba agaka niwe natandika okusoma ekyendiddukira mu buto bwange nti natandika okusoma kenkaabulako. Nzaalibwa 62 mu 68 naye ndanje ensome ng'ebiseera bakobanga omwana kugema ku kutu ayenze omukono nga tigutuukayo aye nalira paka bangana n'atandika okusoma mu myaka emito egyo. Nga wegomba bayino? Negomba nga abananga abagemanga agataba ganji gano nga bajja ku isomero kuba twalina mwalina z'omukulu kasoma kyakutaano mwabama n'abaviiranga gakanga amaka g'omubuulizi bwe gatabulamu baana nga baviira gaka bandi bakyamusanvu so gena bonanga abajjako ezeenaanenda ino okujja okusoma. Kyewuunisa omukulu w'eisomero Biden yali e Bugobi kuba ntandikira okusoma P1 nga baba n'omubuulizi w'e Bugobi ntandika okusoma primary 1 nga etituukaana kyabeewuunisa n'ab'omu kubasinze mu kibiina ekyo n'afuna n'ebirabo. Nali muzanni wa mupiira nali eyepena nali omulumusi ate nali omwendi ate n'abo omukini
Emizaano gyona kumpi wagimalayo? Nagimalangayo kuba boonabona okuva mu primary ife bwe bakobanga ba finalist nga bwe baida nti batugire masomero competitions nga nife bwe basembyayo ababiri inuma ate nife abasooka emberi kayini mu round yakusembayo nga nife emizaano nagikola gyona nasamba omupiira nabaka twalina netball n'okulumuka nateranga kulumuka short relay 100 meters ni longo relay d'omulundi omulala nembiro denalumuka. Buti tusooke tusigale kwawo mukulumuka mu mizaano gyona muzaano kigwokuba otya ogwokabiri nali wataabu ino era natuuka ku district level. Twatuuka no twajana ku national gwali Kwemba nakukina nga tusomera Bulange gababa ali Bulange n'omubuulizi waayo. By then headmaster yaliwe Daniel Waiswa mugenzi wa kudumira yafa bami mukama amuwomuze mirembe twaja paka ku national era mukyala wakali oyo Margaret Waiswa ne yali omwembesa waife twaja paka ku national level mu national theatre Kampala. Wakwemba nakukina. Buti waguma kyakumeka isomero lyange baali ewuunye okuva mu Kalo Busoge gale eno ayeke batwaira abantu abali abamalirivu abatatya na stage era abatatya Kwemba ate nga tidukira nga omulembe ogwo gwali ku ngaito gwali gwa ngaito gwali gwa bigere aye era batufunira engaito twajja ne uniform twaba nayo kuba headmaster yali yayinda ekito nekyokwemba yatugulira ama uniform agatwalanga ku stage twaboneka bulungi ino n'engaito de twagirangamu twayemba twakola bulungi twali bantu bakusatu mu Uganda yona gwali 1975 mona awaha baba bwawulira amawulire agati mwala wange Betty akiikirire isomero bagire ku national level isomero lyebe ligeme kyakusatu mu Uganda yona yasano kaino yalinganga yena mwembi kuba yayembesanga mu kwaya ya kanisa so yabonanga ekitone ky'omwana almost ngeni ekikyate ni mukuzaalibwa na mufanana awo kirungi omukaira awo yawulira ate isano soko nkobera omukaira tirivino kuba yena yafusano kaino era bwe twavaayo okwira bansala enkoko nalya butingo bwe muli kuteeka bali kuteekateeka oba oli kumugamba wulira oli kuba amawulire oti baba mama mbiseemu era isomero lyaife liri kujja ku national level soko nkobere kukwawo akeetala awo akaaliwo bantegekera byokujja nabyo mama yankalangira amaido yandokera muogo baba yampa sente dali ensu 10 ekikumi ebiseera bikyakizitwa butisaano obwekigereranya eno almost mutwalo dali sente nga dizitowa eyo tuwalimu okukutya tino omundu gwo gwasooka okujja e Kampala nogwali gusooka n'okutuuka ku Nairo kuba twatuuka ku Nairo batukola atisi nayo riva nayo ngera omwiga gwe nga bakali kugutereza nga bwe guli nga amaadi gagesererawo ino era omotoka yajja Kasoobo nga tuli kwetegereza n'olwasooka n'okutuuka ku Kampala n'okujja ku national theatre ogwali mundu okusooka aye engeri nali mukudukudu era nali omu ku bantu be baabona nga nsobola okuwaguza okuba nti nkulembera banange n'okuba ezaamu amaani natyakube buti bw'ovaawo oba mutandiisa emizaano ogikola nkone emizaano wamala wagikomyaga najja nagyo mu secondary nasomera Bukonte senior secondary school era bali sasa nifo twali ba candidate mu 1998 era 1980 eyo bwe bali tagandula nafuna mukwano gwa family yantwala ekiziba mixed side da Luwero ye najja mu senior 4 wakolera yenakolera olugendo lwali luleeyi aye kuba ole yantwala yalike yasomesa yali musomesa najja naye buti awo tulukwenda ino gano watuuka okuba nga ofuna eriina kubanga kati ondaze nti eriina watandika buto mu byemizaano buti gano ekimegemege ekyebyobufuzi okitandika otya wajja okutandika ebyobufuzi ng'ofumbirwa oba omuzeeyi waife yakwagana nga
ng'oli wa byabufuzi nde nga mufumbirwa me nangira ebyobufuzi nafumbirwa muzeeyo Mukulu Onyango James bemale nangira ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi mbitandika nga ndi ku abaana babiri abasooka mu 1988 omukaire ya RC mukatwire yokwale katono muzeeyi mwayaganaga muzeeyi baba wange bwafa bava ku kanisa getwali bandiza yeka twaira yeka nawandyo neyali ekibanda neyali eitaka neyali enumba ya baba twaira ye nawandyo muzeeyi James Onyango ye nanga yali yamuzaala yenga yetabuuku ng'akolera idinda nali ndi kujja ku isomero nga bwenkobeire nti mukwano gwa family yaita yampiikinga yantwala ekizibu okusoma eruweero kale nali ndi mu paaka Ngolola bambona nze nali kibaire ayobo nga bandidi engeri nali yali nfaanana baba wange akati mwana amaganga wuno nawulira ayogera ku baba n'akyuka n'abalamusa neeyongerayo kayibwe embandira era mu paaka kumbe ye yali akolera ku supaya ye nga nze kiidi kayiba n'abaagaana tebona bali kwira muno bandiza bandeetako ndowooza awo yapiikingira interest munze wale teyayogererawo ng'omuntu omuwa ovunaanyizibwa n'asigala andiri mwidi wa ku kyalo era ni ku kyalo Biden yasooka okubaako n'emmotoka yali makanika era k'emmotoka evuuma bakoba Onyango wuuyo ali kwira Nyango kasaba olya kivuuma kyonka ngaba niye era ano bwe yamala nenda mirimo nze yomaze okusoma Biden ko omuntu olumala siniyafu wayo wa P7 ebiseera ebyo ng'abaanoonyaki mulimo kuba tigali ino bantu kusoma nti bajje ku university oba bajje ku diploma me banoonya emirimu kale omuntu yamalanga siniyafu automatically yakola ki yatandika kunoonya mirimu kale mu kunoonya emirimu awo ngemaganira naye olwo ye naamubuuzaaku nkoze ntya nfuna ntya ye naye yafunira omukisa ati ati emirimu ojja kufuna okuntwala ntambuzaku we yantambuzaku awo we yanenjikizaamu idiya ye paka bwe twayikirizaganya yantwala buti bwe muleetagana mwatuuka twabagaka nzaala omwana nga asooka mu 84 nzaala owundi mu 88 oludde 86 awo Museveni ayingirawo 88 sooka otuyizemu einuma awo wali okaali awo olutalo ate eyo tukobi wajja okujja Eruweero nga olutalo lukaali awo okutabuka essomero baali kuba ku lw'ebibiina ebyaliwo DP ne UPC n'Amiini awo akavuvu nga nokawo okutoola kwa Amiini mu 79 essomero baali kuba January gwakubiri mu 8 bwe baalisakizamu Amiini mu kuvaaga awo bwe baasakiza essomero eryo nga galiwo DP ne UPC basasa essomero mu biseera ebyo basasa ina amaka g'abantu bayita ina abantu ne babulolo gano ge babasaliranga emisumeeni ebyali ebyo ebya DPUPC niye basakiza essomero lyaffe erya Bukonde lyali amaani ino nga lisoloza abaana okuva mu nsi donna East Africa Tanzania twalinga n'abaana abatanzania abana Kenya abava mu Sudaani abava e Rwanda essomero lyali lyamaani Bukonde lyali ku maini era butusaayi natumanza nako galiwo biti agali akakalina agali ago commissioner akola mu ministry ya finance nagali kukontesi lyali lyamaani ino buti eisomero obusomero ebyobufuzi byalina mu biti abatuuka mwene lye yali alitwala kibukobibwa yali wa DP kale abo balwanagana eno bazikiriza n'abaana abandi bafiirawo n'omukulu yali alitwala mwali mu omwami ye bayitanga etwamwetanga lya controller mwana wa bali baali bene isomero eryo kale yagira mu lutalo olwo yafa n'okufa ekintu ekyo tekyaleka bazaire gala n'abantu ensasage yali yamaani isomero eryo okufaawo obubirityo mu bintu ebyobufuzi oba ebintu ebitamanyika isomero lyalumaina abantu kuba lyali nga lisomesa era
mu Uganda gano wononya ministry ebisinga bungi dirimu abasomerawo n'omugenzi ku mbuga sale yali yasomerawo eyali chairman five n'omukulu eyali ku MP wa Bwirikwe yakola bamwetanga Madada yali ku n'amawulire Sulaiman Kibakuzi Madada ow'ebbaale Kayunga yali HP waife head prefect Sulaiman Madada yes yali wa Bukonta wano awe Bukonta eyayogera olusoka byonna yali awe era head prefect buti bw'ovaawo buti ekiniginigi awo kiyita kitya okuba ati okwingira obukulembeze nfumbirwa omugenzi Onyango tuli naye ku kyalo okwo essaawa eyo baanoonyanga abavubuka aye nga basoma baidye oluzungu okulusoma n'okuluwandiika ebiseera ebyo babakazi oba abagala abaali basomyeku baali batono kuba ninze yetuva ebulange nsomera e Bukonto okwira yena wandyo navuganga gaali okujja e Bukonto okusoma gaali era ng'oluyisi efuira mu ngira n'atuuka kakaka entambuza bigere aye maama yali mukyala w'amaanyi omukyala oyo yatambula nga twajja owo omugenzi Mankisimu omwami oyo yena yawummula mukama amuwa ekyumula eky'emirembe twajja yankanikira gaali kaye ekyo n'asobola okwirayo okusoma so twagala n'omugenzi Onyango tuba naye nzaire n'abaana aba babiri Museveni agambye balesewo ebyokukuba RC LC wanuzi edo aye nga badeeta RCs RC Resistance Council era naawo banoonya abaana ku bukiiko bw'abavubuka ge banoonekeza baida akoba twendayo omukyala anaakiika ku council ey'omuluka aye kaidi kuki kyaloba naajja n'ababaamu awo ge baava balonda mu 89 bayenda LCs badisho ba LCs nga baditwera mu RC era mu local councils local councils edo dona batandika okulondanga ke buli lukiiko bataako abakyala basatu buli ku lukiiko obanga benda kukwatirisi omukyala awera ge kayige banteerako n'aba vice chairperson w'ekyalo kyange ekyenawandyo nga bakaali kubikutula mu nga webiri kabiri batwongerayo bakati twenda abanaakiika ku muluka era kayinaaja naakiika ku muluka era n'aba vice chairperson ow'omuluka gwa Bukenga ogutwala nawandyo era mu kiseera ekyo bwe batandika okuba nti batandika okulonda abakiise abanaakiika ku igombolola nga babalonda bulonde nga tibyakulonda nga bali bwe twasookanga nga bemulonze gano ku kyalo n'abajja beeronda mu kutu bava mu kutu bejja beerondera mu kuki kusiri awo batandika okwenda okulonda abava mu miruka bajje bakiike ku igombolola awo omu omuluka era yena yafa abaali bamweta mwami Wilson bamusungulire mukama amuwa ekyumulo ky'emirenge naye ali ow'omuluka yaida waka yakati otuyambe okiikirire omuluka guno ojja oteese ku igombolola n'abandobye kuba Biden nali ntunga kyalaani n'abandobye emba ndobye okujja yakati be naakunonanga waajja yadde yanonanga naajja n'ateesa era bwe nali kuonaani eyo najja anopposed yali yakwesimbako era bwe najja ku igombolola kayina abavoisi bwa voisi era ninze ole bwe yali alikulanga awo nga balese embeera nti buli muntu chairperson aweebwa obuyinza okulonda amwiririra oba okulonda executive ye amatu gampwawaala tikulimba nga omukulu chairman by then yaliwo chairman LCC yali mukulu okumalwoto ng'akwati vice wange yali chairman 3 ati vice wange ni Betty Onyango nawe bulala nali tikisuubira nali tikirowooza n'atyamu n'akanti nasobola nti anze okuba vice chairman abantu abaaliwo ku mukolo ogwo gwali munene kanso yona eyidwire abantu bonna baakuba enduulu baasanuka ino n'akanti kidye mukama n'ampaire ekifo n'abaawo twakola emirimu mu igombolola lyatambula bulungi ekyo kisanda kyawaako ekisanda ekyairaku kabiri
twesimba oba n'atoola yerinda gazira yaida era najja newandiisa naida n'opposite era kabiri n'aba ku executive ku igombolo okwo ko tyali vice nali secretary wa byabulamu era n'akola emirimu n'omugenzi eyali abiseemu mugenzi Supaasa Mulondo neyali chairman twakola naye emirimu twatambuza igombolola mpela no tuba tugire mu council no mu nkiiko da NRM tuliteekateeka okulonda kwa 2005 tujja Eiganga by then honorable member of parliament twali Eiganga yonna yonna eyawalala yali mukyala honorable Beatrice Ziraba Muzaale atwese Ziraba Muzaale yali atwala wona tena no tutuukayo batandika okwogera baani abanaatwala ebifo baani abanalondebwa ku committees d'abakyala women league twalonda mpano yaaba omukyala yaida yeetoolayo ng'akaati ni Magoba Harriet akiikira abantu ba Buyanga Nina Malemba aye ali kwidda kwesimbirawo kukiikira Bulange na Namutumba nayemerera nti tikisoboka akuva Buyanga Nina Malemba aida akiikire Bulange ni Namutumba nti nze ndiwo butisooka olinde awo yali district yona eyaiganga yona Buyanga Nina Malemba awo byali nga bigwa mu Iganga district nga tibugweri nga eno isaza ki era busikiza busiki bale bugweri buti nga enda ave bugweri aida yesimbire wena awe navuirayo kyama naye kyampagira endowooza yandidya saawa yene eyo nayemerera mukusooka tikyalimu aye ekya Harriet Magoba nekyaleeta obuzibu okukoba nti avuye bugweri aida akiikirire Bulange Nina Mutumba ku district nga n'ebyalo tabiidi awo nasituka kuba nze ni Bulange baideni nga nenzibira obuzibire ngokobera ebyalo byona n'abataka abalimu abakulu ne Erosidonadona edaalimu n'emiruka kenjitegeera mpera Namutumba keyo nandidya ebitundu ebisinga bungi kuba twali muko nasomera ku Ekigalama baba yali yonga mubuulizi kendidya ebitundu ebisinga bungi naidanga ku Namutumba wano kusaba diikoni baideni bwali busumba nga buli kintu enkitegeera so awo ensitukira wendidda nti not Bulange Nina Mutumba tuliyo nze ndakwidda awo ndiddawo kwesimba okubwa district baino bano bewajja nabo mule nga bali kubona ng'oganika omukono oliko be tuliyo bampagira benali nabo nga bava mu Namutumba bava mu Busiki kuba omukyala Kabaala Heleni wa Ivukula n'omukyala Alaina Mulamoji wa Kibaale n'omukyala Mugenzi Loyi Mudondo baideni nibe twali nabo yena yakati tikisoboka wize wesimbe bayiza batya ne bazwe omuntu azwe bugweri yayize owize so bwe bayogera batwe bampagire maani gandiramu so naavaayo naida neteekateeka ajja neyandiisa otubyasooka bya kaadi baideni Sumaani Kyafu oyo nayaliwo yena kaali kunoonya obwa kaadi biri kuva ku nsolo bageya biri kuva ku Martin Musumba kuba n'abaali then awo nzize nagendidira obuwendidamu abantu bampagira Bulange banenda kuba baludde banali muntu waibwe ebisinga bungi tubikoze nga n'ekiyamaani gatabaire Nzemba ono agemaganya ebintu byatambula bulungi era nga ebyo bona abantu baali balese NGO okuyamba abantu bali awo bazimba ekitebe kyabwe kiri bubutya nze gwe bayagana mu office n'abasa olwasoma mu bintu ebirungi bizimba bikulankula n'ekitundu bali kuleeta ddwaliro bali kuleeta kusomekeza ku baana bakateyamba bwerere bali kuleeta isomero nasayininga busayininge n'abawa olina mwandulira bwandulire nti kino nekibaire mu maiso era bakantenda na buti bushfire eyeri Bulange bagirita kenenze ndi mu office so Bulange bantamu ino amaani bampagira era bampa obululu n'omwoyo mulala ku byakaadi ge babibuzaabuza babigandiika babibuzaabukiza Eiganga nakoba nti nze abalonzi baliyo wenayira kyasumbuwa mukulu Kyafu yena kaali kwenda akalulu bamukoba ati nga kaadi y'omukazi waife eno teize mu mikono gya mwana waife ife tutukuwe muno kalulu yakoba ati buti alisinga nali bamwene kaadi yayogera atyo nayira mu ground okujja okukola nti nga Magoba amusinze era nga
ye nanenya mutwe namusinga najja nateesa mu kanso yeeyiganga era mu kanso yeeyiganga nali ku komiti ya byabulamu wali ku lukiiko lwa byabulamu era neeyo twaliyo ekiseera kitono baatukyusa baatuwa district okufuuka kansala ku Webulange tiwamalayo ekiseera kinene ng'oli kukiika ku lukiiko lwa district eganga baatukyusa twakiikayo mwaka mulala kyokoba nimwe kubamu abaleeta ekiteeso ekireeta webale ino era nze Butotoba omukulu Wakirwaine Peter Magada omukulu Patrick Mutyaba Eivukula tutyo bwe twali Mutyaba yena yali ku lukiiko eryo tutyo bwe twali era nga tuli kwenda Busiki efuuke no ng'abandi balowooza batutwalega Kaliro ife twaloba ndi twenda district yaife nga Busiki era bwe baamala baatuwa edistrict eyo nali kuni Haji Musirimu Butotoba yatukoba nti yali Honorable Mpongo ne yayenda ati tujje Biden ne yali MP yenga mu kusaba district ali kwenda twegayite kuki ku Kaliro ife nga tituli kwenda kujja Kaliro twenda ebe yaife kubanga baida kutuvoola era yena bwe yakyogera era ife bwe twalowooza nti baida kutuvoola twakandi tuve n'ekyaife nga Busiki Kaliro yono babajiga bakole ki bajiye ku lwaibwe era bwe kyatambula obulungi twayambibwa Biden omukulu yali wa Kaliro yali MP Gaggawala Wambuzi eyali MP wa Kaliro Gaggawala Wambuzi Nelson n'omubaka owundi abaatuyamba okutwogererayo okufuna disitulikiti nakati tuyambibwa bwe baatuyamba baatulwanira nga Kaliro ekaali ku Kamuli nga Kaliro ekaali ku Kamuli obwo yali eri kwenda yesale gweire eno ngaayo idi bakoba nti bagira ku population nti omuntu gaba bati bagera bati tibabaga district eno twakola population officer babalirira bajja okubona nga tutuukaana ng'omuwendo guliyo gutufunisa district so twafuna district era nife kansi yasooka era Namutumba kambuuze baba mukukutula mu district bagikutulira mu Kisanda gati nga twakakola gwo mwaka mulala era iganga baatuyize eno buti eno ti mwali na interim twali ni interim committee yali ngekulemberwa mukulu Dennis balwanira gabuti bamuwa bwa RDC ne yali akiikira igomba lye Namutumba eri awalala mpera no interim eyo tiyalwawo balangirira okulonda awo mukulu Saire Michael Gaidira nga yakava Japan yaliddayo esimbawo yalondebwa okuba chairperson wa Namutumba district nga tutambwireko emyaka 2 buti weno era bakulonda kyokoba mwena nga bwe twakwere era babalonda bwe twakwere okwire eno ife bene ife nifo otweronda mu interview bwe mweronda mu interview buti bwe bateekateeka okulonda mwena mwayira ife abaali bamaze okutulonda kuba ekisanda kyaife kali kuwaako twasigalawo nga tukateesa era tibayongera mu bandi twatambuza ekisanda kyawaako memale kayi twakola ki olwo balonda bwakiyamaani yenko wa 5 buti nani bwakola Saire ni Dennis walwanirega Saire bwawangula Dennis walwanirega yava mu kanso tiyavaamu yasigalamu kuba oluli yali district councillor vice yali ani awo vice yali Haji Muslim Butotoba nze nali secretary wa production nali secretary wa finance ere wali wa byabulamu eno wabo wa finance niwe wasomanga budget nenze nasomanga budget era mwantaako ni kumawulire okwo buti ekisanda ekyo bwe kiwaaku ekisanda bwe kiwaaku twayirayo mubalonzi balamule era mukaadi naidano opposed era nga balina okuwaana opposed naidano opposed era kayina weereza nakulembera ekolo bampa secretary wa production awo nagali
awo ng'era Serenize nga Serenize era twali naye yiddukira yeko olwo tibamuga kaadi nze baali bampaire kaadi ye yavuga kagaali Saire yavuga kagaali nani yali ni kaadi yawo ni Dennis Balwanirera ye yagwa era bwe yagwa tiyayira otaire obwo yasalawo Saire yalwanirira ino President we yaida muno nga ali kunoonya akalulu yakoba ati tuweere ku abaana baife emirimu bamulobingira bamuga obwa RDC yasooka kuba deputy RDC Saine yafuuka fu RDC era amwebaza ino kubanga baalibo nga tibagemagana yenzeke bombi mikwano gyange Saire ni Balwanirega nti baali bavugana era nga tubasobola agemagana awo ate nze ebiseera ebyo twali nkulembera Bulange nina Mutumba ng'omwami ow'ebulange otoba mba naye ate ke ni Dennis Balwanira ndina okuba naye mu kanso kidda kiti okuba nga wali otwala Bulange nina Mutumba nti bagayitanga abakazi ke bagayita amagombolola mba endowooza nti abo banakukwizera mperano be awo mpano gano bagira okugasala mu kawulo tuli mu bukulembeze bwena Mutumba twaleeta ebiteeso batematema amagombolola okwiza obukulembeze kumpi n'abantu ebiseera ebyo Bugobi yali mu Bulange buti Mbano sawa na magombola gena twalanga gali mukaga esawa yabuti kuba na Mutumba yavaamu 3 ne Bulange yavaamu 3 aye ebyo biketezo nali nganga nenze mbitwala byona muntu mulala aye era wali osobola mwana wali osobola so padano obukulembeze bwatambula butyo na mala ko ekisanda naire ekyokusatu mu kisanda ekyokusatu era naide no positive mukadi naira no positive naba obwo nga Haji sale ku mbuga abise kale twakola ni Haji sale ku mbuga aye kuolo kyafuna yo kifo aye nali chia person wa finance committee ku mbuga gomali na yere yamala yakwerabira aye ebintu byaidawo tiyasimya balonzi kuba n'abantu beyalanga nga tampaire kifo olwo twalayira abantu bacyankalana ba district kaadi oyo ndidukire yageziruka mu Ntebe abantu banje abavoiganga bali baidde okubona ko nga tulagira bwe babona kalanze executive nzirako baawulira bubino akati enyo mukazi wa Bulange akoze bubi aye nze naidi ndidye kuweereza abantu nali tudye kutwalira kifu nasigala ketuweereza twakola emirimu era paka bambi Katonda yamukowola mu covid yawe yawumula amusajja eno twamuwerekera aye nali neerayirire mukulayira mukulayira awe nakanti ekisanda kino bwemaze kikaize bambuzanga kiti abandi kabaide baweerezeeko awo bwenayogerera nti tijja kwira aye mubutajja kwira tyali nandowooza yini nalowooza ntinda kujja mu kanisa ekyo nalowooza okola kwemba mu kanisa kusoma mu bitundu bityo tyalowooza ku kyakufuuka mubuulizi aye kyona kidda luvainuma buti ebyobufuzi ng'obwendowooza ekwidde mu tojja kwira awo watanga kuteekateeka kuti kujja kuweereza lumutonzi ng'ojja kwemba mbe mukwaya kuba wairinalinga mu kanso nga nfiisa akaire najja mu kwemba mu kyaki St. Michael Church eye na Mutumba ni St. Michael Church eye wange nawandiika mu kyalo embeera n'embeera yo nigano kenembeera nibyo nali ndowooza okulwanga okukola buti ebyokuweereza wano okutuuka okufuuka reverend oli kwidali ya reverend oli mubuulizi buti mpera naawo okusooka mukyala bamugemereire oyawumula mukyalo oyo mukama amuwa ekyuma ekyemirembe era ivukula no kale bamuzaala ivukula ayabagano bukonte era ni mukyala yege bamuziika baide ni yali gano nga sabadiikoni kanoni oyo aliyo yawumulira na bugiri eyo era akaaliwo bamugemereire mwene kanoni na mukyala oyo yambeeda ni mukyala Mpande bantwala okujja okusoma ebya Christian Counseling and Guidance najja nasomera ebugoloobi Kampala okumala emyaka 3 era bwe bantwala okusoma emisomo gyajja bulungi bantiikira nafaayo bulungi
aye nasoma kenkaali mu Kisanda ndi kukimala ku ekya kanso nasomanga mu Kiwummulo tibubuulizi nasoma Christian Counseling and Guidance kugamba ng'omuntu abudaabuda mu bakristaayo amaka oba baana basomi oba baana songa bya bufumbo ebyo bye nalimu aye ng'eyabintwalamu yali mukyala bamugemereye omukyala oyo yafa Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe ne mukyala Mpande n'abantwala mukyala Mwawule era n'abaira akulira ebyabasomi abasoma obubuulizi era ano oyo bwabwe bamukyusa gaidawo Reverend basaalirwa bambi yafa yena yangemaku banta mu bifo bya kumwanda omukyaki nga ninze nkulembera ebyokusoma ebya Christian woman nga ninze omukulembeze kale bwe namala nga tyesimbyewo bantu baida gano tebali kuleta sente nje nesimba bwa sente denzira nfune abantu baida gano nje negandise bali kubona tiri kujja kwegandisa kunze mulekere ndakweda kale najja okuba kwanti mbivuiremu bakulira bubino Pano nabivaamu natandika kuba mu kyaki kusoma mu bitundu kujja kubuulira njiri mu makanisa luuyi kujja kwemba lunaku kubuulira ku lunaku olw'abakyala kubuulira bityo so omwami Reverend Canon basaalirwa James bwafa twamuziika ku kitebe ku dayasisi y'Iganga kyakabi ayi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe Mama Aida basaalibwa Mukama amukuume yali kuba mukyalo oyo yambeererawo ino twali naye yanyweza mu kubuulira ekigambo kya Katonda era yanyweza mu kukola emirimu gya Katonda bw'abo bwe bavaawo baidawo Reverend Canon Werukwagaana James oyo ne yangema ku mukono yanemereza mu kanisa ati ono ali kujja kusoma bubuulizi n'akabayi nze omuntu omukaire myaka enkaaga nje nsome atabaire muno byabufuzi yakati gyosome mwene ne yatola sente de ajja yawandiisa nga bali kumpandiisa mu theology Christian theology kano bwenja nasooka kuloba kujja banange ba reportinga kijire Sunday yera kuyako ati beti balino batandise jja osome mu mwoyo nakati mukulu ono tambuuza kunze emyaka gino nje nsome nasigala awo pera nali nkaali mukyala we yakuba ati beti mwana wange obaire otya nganze tanamuliso galulunya ati Elizabeth lwaki toli kujja kusoma balino bali kusoma ekyava kanje mebwana kasitana akola bo biningwa banaba bankuba ati nye nsome awo najja ngali kujja nsome nkole kutukiriza butukirize ebya Katonda biziti babizanira mutogezesanga Katonda tumugezesa olwali okutukeere nasoma ye wiki ndale yo kubiri batu wa test nali mu batano abasooka abakoze obulungi omwawule wange yasanuka ino Reverend James Werukwagaana yasanuka ino kebamukubira isimu ati muno omusomi wo yasomye bulungi asomera ebibuzo twabikoleranga na suuti era n'ebisembayo era n'okututiikira ye baatutiikirira na suuti eno na suuti ekigulu ng'ojja ekalire ova kwena mu ngalo ye twakoleranga ebibuuzo so nkyo bwe ninjira okusoma obubuulizi era naasoma emyaka egijawaayo 3 batwambaza mu 2023 bati kanisa jibasooka okukutama asooka batuma mu kanisa ya All Saints Budatemwa nga bakajja akubula ku Bukonte eri Bukonte awo ku main awo ogemye ekijeewo akaswabuli eka eyo neeri ekanisa eyo era nga eri mu muti aye nga nagiwulira mu emirembe batandika nakubiriza abakristaayo twakuba amatafaali nga tuli kutandika okuzimba nga tufunye sementi amatafaali galiwo amatafaali nalekayo omutwalo mulala kitundu nga ne sementi yaliwo ensawo nga 30 nga tuzinje tooyi were kubona kanti ekikulu ekisooka amaka osooka natwali tusoose tooyi Katonda yatuyamba yabakeewere tuba tukewumbawumba bankyusa bampa transport wamalayo ibanga ki namalayo mwaka mulala n'ekitundu bantwala
yendi ku St James Kizuba Toli yendi Kizuba. kuweereza mu St James Kizuba bityaime ku kyalo kya Bukasa Bulayiwe era yoona ekaali kuba eri kuzimbibwa na gyagaana eri ku madinisa kisa mulungi tuli ku linto buti tuli kujja kuyiwa Sirabo, yawe iringi kigambo kyekiri mu bayibuli omwo kyokoba oti nze ekigambo ekyo ekyawandiikibwa ekyo buli lwenkisoma oba buli lwenkidukira oba buli lwenkyogeraku kimpa eisuubi era kiwandyenze abaana ab'omulembe guno omuli bagala bo ne baidukulu bo boona basobola okuba nga banywerera ku kigambo ekyo. neyanziza ino kiri mu ngeri essuula 4 kyogera ku buwulize kikubiriza abaana okuba abayikayikamu era abaenda abazaire baibwe era abatya Katonda era buli lwenkisoma nkubiriza na buli muntu akisomenga kuba ninze nali ku muto gwekyogera nti baana bange muwulirenga nze muzaire mukyembakoba era mugiirenga ku byembakoba kuba zena nali ku muto nga imwe aye nali ebirungi byenfunira nabuliranga abazaire bange ng'ate ge bantu batiddeema nali omwangu ke buli yebenda ekyamangu wakati mwenda kyamangu amutuma oyo najjanga kenumuka okujja era nayiranga kenumuka kale ekyampa emikisa mingi kyampa emirembe mingi nali omwana ayendebwa gaka nabutinka ayendebwa mu bazaire abaliwo oku ne badadda bange banenda bukyanga otandika by'okuweereza kuno kikyosobola okuba oti kino kyo tisobola kweidusa lwaki nengire ebyobuweereza oba nfunyemuku okusoomozebwa kubanga era agaba omwosi tigabula muliro. Kirungi nekyo kubanga buli ddala ly'ojjamu mubaamu ebisoomooza ate buli ddala ly'ojjamu mubaamu ebirungi tyeidusangako nti lwaki nayidda mu buweereza olw'ensonga lwendogera ku bigambo bya Katonda mba nekubiriza nze mwene nakubiriza n'abandi ate neebonanga akazindaalo k'abantu abatayidi okutegeera obulungi bwa Katonda tikobera bandikiriza yange bonka nkobera buli ndikiriza kuba ffe tuba tutendekebwa batutendeka ku byendikiriza ya buli ndikiriza obutaba nti weetantala woba obuulira obutavumirira ndikiriza dindi kuba buli ndikiriza erina omusingi gwayo era erina ebyayo byeruubirira oba byegoberera mpera ano saawa eno kinambyeku okuba n'emikwano emingi okwongereza ku gye nali nagyo negindi okwongera okuginyweza kuba ye bantwala nanoonyangayo obululu saawa eno ndiyo ngambuulira ki njiri era abaliyo babasinga abandi bandidi so kirungi ino nti ndikola obuweereza obulungi mu bantu abandi ate abangu b'okukyusa bawulire eiroboozi lya Katonda. Kiva kuki kuba nti abakyala baidumbira ino iwe oli mukyala babaire ku munabyabufuzi ate omu ku bakansala abalungi ennyo ate buti oli kulyoga myoyo olowooza kiva kuki gebeete nkiikedde amasomero abazaire abakazi n'abasingayo bwe bakuba ati kujja mu kanisa oba mu musigiti oba okusinza era abakazi n'abakola ki n'abasinzayo olowooza mu kunonenkerezaako kiki ekituuka kwife abasaadde okuba nga ebindi tutwidumbiranga ino kyenjiire nga mbona nga nzuula kiri abaami abasinga bali tebinkwatako lwa nsonga abasinga bafuna abakazi ab'endawulo yafuna abakazi 2 ku 3 kano abafuna abaana abatererera abababe abodo baine babikazi mperano akaana akadagudagu ati ako kalinga nze mwene mperano omukazi gaterwane ku endaye nenavumibwa mperano omukazi gataje ku isomero ya mwana we ne bakoba bye bakoba ubutisaawe eno omulembe gwe tuyizemu basaada babali abali kutola fizi abali kutola ebitabo abali kutola uniform okuga abaana oyagana ke bakazi atunda amenvu aje ya mugali wani yalimira abantu afunira abaana be ebitabo era kimugaliriza ajje ku isomero singa babeese olukiiko omusaada bali ni business daibwe tayenda kugire kula obwa bize bumugema ni abaludo ajja mu ludo batamukuba yakube balaye nga tajirega mu lukiiko abandi abanga ali bizeino mu office yakolamu kiti kimusobozesa kujja mu lukiiko kakati bwejja omala ogwo so we yagana nga abakyala mbisere bisinga bunja ate bamyoyo gya kivunika tayenda kyazaire kyononeke ate okyagana nga abakazi kabiri bo
tibeegaananga ku baana be bazaire omusaadha kyangu okwegaana nti ogwana bagunsiba busibe era kyova obona abakazi beerwanaku ino Katonda abayambe omwana yazaire afaanane baaba we butamumwegaanira era kyova obona abatafaanane babaaba baibwe mwana wange bajja ku DNA bazuula be bazaala aye omukazi akaati nje ku DNA mbanneka omwana wange era omukazi ayinza okwegaana gwe yazaala oyo oba gubi oba gudongole oba mudagudagu aba wuwe kimuliza amazzi gakaabona omwana we takoze eki tatuukirire aye omusaadha tafa nayo kayikyakola kufuna mukazi wundi amugayizaire erindi yafuna omwana omutuufu so kyova nze mukulu nononereza bamukulingiira kwange n'okuva abakyala abo okwedungira okujja kuba n'abasinga kufaayo n'abalumwa ensonga eyindi mubaire mu byobufuzi eby'e Namutumba ne disitulikiti y'Iganga oba ebya Uganda bw'olingirira omulembe gwe mubeere ku byobufuzi n'omulembe guno oguliwo galiwo endawulo y'amaanyi olowooza kiri kuva ku ki? Mwana wange nkweta mwana wange kuba nkuzala obufuzi obwasooka bwali bwa mazima na bwenkanya bwasooka nga balingirira omuntu kyanaatuteekeza muntu kyowa amazima muntu kyanaatuusa ebidubo byaife essaawa eno balingirira bufuni n'abali kwidda okwesimbawo bali kwidda kujja kufunamu singa nesimbawo nja kufuna kino yalowooza keba najja kwigomba dda kufunidde okwigomba ajja okutuuka eyo kezira kiriyo era obweneku omukyala mulala yali ku kansala yabivaamu yalowoozanga nti aba ku kanso ajja kufunamu yajja okubona ezira nga tibifuna mpenaano nga ddawotaire mutidikola ki nga tidiira n'essaawa ya buti ife bwe twabeeranga mu bukulembeze titwajjanga lwakufunamu twajjanga lwakuweereza ki bantu teweerwanako isomero lidde ku kyalo kyo era bwe twabeera mu kansoni butoto bahaji butoto bamwebaza ino kubanga bingi bitwayuyanambanga bingi byeyampabulanga bingi byakobanga ati tukole kino nga buli mwaka twefuba ku buli ero sida abanga dibamukuki naikota buli financial nga tutwala amaadi emiwendo ogusinga bungi mu igombola lyaife ate nga mu kiseera n'ekirala nga twerwanako amasomero gabeeyo neyo mpuumira esesi okubaayo bulanga esesi twali tugitandiseeku ne gundi bugobya esesi okujja mu gavumenti ate era n'okwongera amasomero agandi nga Nsongwe primary school gali lizirayo Nalende primary school yali lizirayo Buwanga lyali lizirayo twanjiza amasomero mangi kwegamba twayendanga buweereza kuyida kuki mu bantu essaawa eno omuntu obwetaavu bw'esente amairu g'empiiya gabaleeteire okugwidubana balowooza nga yebaja eriyo kiki kinene mpera no gebakobanga butisani n'abali kwesimbawo kuwempi bali kulowooza ku miliyoni 3 tibali kulowooza ku sabatera okuba bakaire 15 ebikaire 3 bekube kwenfuufu biganirira omuntu okutunda byalina bibina bino baana bito batabiti bantu bali kwenda ku muntu mulala mwaida 8 mwaida 10 tabanaawo ate nga bali kwenda ku mulala mpera no wabona nti obukulembeze buti obuliwo bulowookeza mu byanfuna era obukulembeze buti obuliwo kufana kubona kyova balula ya amaani balwana ate bali kukozesa baana bazira mirimu kuba mwana wange omuntu ali kuvunanyizibwa kalina emirimu ali mukati ajewa honorable member of parliament ali kwesimbawo ali eyo ekyomusana ali eyo ekyeigulo ali ku mbozi ya bululu kyonka ngeri kiyeba n'alwanisa gundi ngeri kiyeba n'akubamu amabaale ngeri kiyeba n'ayuzamu ebipapula bityo n'ebiriwo byakwegana balese mu igali kubisa mugundi gali byakwegana bwegana tibya buntu bulungi fagale nga itutambula omuntu akoba ati tutukuwe kalulero wamanyanga wazira ki yakazira kalulu bakwa n'ensonga laki tibakuwe kalulu aye saawa eno buli aida mama niwe kabire mama niwe nole yaida mama ni we wonya ole bamuli akusente nole bamuli okinkomerero abalonda batono ku mulembe gwa imole yakobanga nti tidda kulonaze tikwenda era nga takuwa era wategera nti yetane aye nebaza Katonda yenatambuliranga kyavumibwako nebaza abalonzi bonabona benanonyanga muko obululu bonabona bulanga eyagalala Namutumba eyagalala ezira yanvumaku ezira yantyoboola oba ezira yanderega kutula kwe bakanga ati mama ife ezira yakwogerako mama ife tambula bano baide okugerekera so nalina omukisa ogwo nti bo baali bambonamu ekinusi ekyo aye nga butisaawa eno akalulu koononekerwa byanfuna kyokoba abalonzi buti batuufu bona okoba atagazira 10 kutukuwa akalulu bafuulwa nsonga nti kyebafafaaganiire bene beesuubiza emigula baliira amagi
nti mpano okobye empaamu kyova olega ajja tayira ajja kuwa 10 ba 12 akuwaire no iyo badigana na ibiri abagaine muri awo kigurupu ati mbagaire emitwalo 10 aye nga kunkomeyo munagaba n'ebitaano Luisi omugezigezi ali mu Canada babaleka awo kabandi timufuniyewo mpera nimba nabako anga tatuwaire motajja muri kwesubya bene besubiza Uganda yayononeka buli sawe n'abalonzi bayononeka buli sawe n'abantu bayononeka tibakalubira kulonda mukulembeze mutuufu nani bali kulonda sente olediriwo kebagana bajaye ali na olediriwo kebagana ayi no olediriwo singa aba ni sente ningi nabita singa kasisa nali mu parliament yali ni sente baadhi mulyaku embitirivu ayi nga tibamugaire kalulu banumiriza ino kuba kye banumiriza kulya ku muntu sente ye batange kalulu bajja kumuga kalulu era babanga bamuti bamire ku sente balo bakuswala bajja bawo wundi ayi nga balire sente ate kabiri saawe eno buti batandika abaana abavubuka n'abeegaga ayi mu Luisi tibalonzi kabiri abalonzi obagana mu byalo eyo kebasirike era nti mwewunyanga kyova Museveni abita kuba baida ku luguudo ni baba kulale batono bena baba bakulale da buli muntu n'ababayo babone kole omukazi ali ena wandi omukazi ali mu kyalo omukazi ali eyo mu nimi ali mu kibali kimutwalira n'ekiseera nga tabwine ne ku MP nga tabwine ne ku candidate ayenga bali kumukuba jolondole mpano ye yalingira ku balo tyamufananira obulungi yaje yakola ki yalonda Luisi ya bamukoba ati jolondo nani yakati ife yaleta kwene embago nze yenaga era kyovu bona katuntu abaira bitanga ko lubaga embago wala kayanze kasaya nege embago esene nali male ibanga kalo labanga kumbago ke yaidi ati katuntu ne yakwere yakati mbeno services edindi diretera abantu okuba mu bukulembeza ati services edindi dinede kiwerawo ngole wakati ya namfuna ku speed yagenda ku speed aidi na speed ya sente era idakuja ni speed ya sente naku wako mukulembeze bulala timu ngayiriza nika yona kayogeraga ne magade yaida ni sente ya digaba yaba mu bantu bayima mponga akalulu bamuga ayi bwe yaje yaira tiyaira kabiri ajira okwiraga yena ali kwenda kulwa ni kadi yakoze eki ya mulemi ayenga yali ke yadiyuwa ayaje okwenda okudizaawo mu kisa kikoze so esawa yabo kimwana nge tibali kwenda bululu bwa mazima na bwenkanya tibali kwenda bululu bwa kukoba nti tulonda asobola bali kwenda sente omukaire obubaka obusembayo eri abaana saawe nabo omulembe guno abaana abagala iwogira wayogera ku kigambo wakoba nti mwe bakutumanga nga bakuba ati woyenda ekintu ekyamangu mangu tujja yebeti naide okola ekintu ekyo ena kudina abaana engeri gye bakuzeemu oba gye bali kukulamu embeera yeinamiza era tutwidi Uganda gejja kwira mu myaka 10 okuva kati kubanga wayagana omwana ow'obwala myaka 12 okusokera kivira ku nambala yakyuka tibakati abazaire baibwe abalenzi asobola woje mu bibuga bano mafuta ga noni bali kunwa ndaye bali kulya mayirungi baana bononeke abaana tibakawulira owulira ku radio ati omwana yatemye baba we omwana yabaira alikwenda kutunda itaka ajja agula pikipiki oba ajja abe ni kyakola omuzaire olamuke ati itaka lireke singa zena nalitunda wandi yagaine omwana ati amukubye omwiko ati amukubye omukongo ati amutemye embago lwaki mwe mwalinga bantu balungi abaali begombesa era watuka okukula waba omuntu owovunanzibwa yegombesa saano gwe tuli kuboneraku n'okutuka okutindiga olugendo n'envaidina n'endidemu lwabye wakola mu kanso Perano neyanziza ino mukulu presenter lw'ensonga otwereyo ensonga ediviire ku abaana okwonooneka ekisinga amadiini gaweeremu amadiini tigakaali kyamuwendo mu bulamu bw'abantu kuba galengo ediini liri buli mwaka abasiraamu ke basiraamu abanwevu abasaala swala 5 era koole baba bakristaayo ketibakola nsobi kutenduka kati basabye tibakola nsobi kucha kunjo nga tibasabye esaawa eno byawaawo esaawa eno twayidirwa omutimbagano TV tulina donedi kumyeki ni mu byalo buliyo busola esaawa eno amasimu gakoze kinene
mbagana yuko yali n'essimu IPTV omutimbagano tiguloberwa mutona muki omukulu mpera n'abaana babako ebyokukola babonanga kibonerezo kyatandikira mu masomero atuuse leeti bamugambago atuuse akoze ensobi bamugambago omwana yakula kaidinga okulima kibonerezo gale n'aba ebyalo ebirungi ebindi najja ku western eyo najja ku Masindi n'ebitundu ebindi Kiryandongo ibo n'omwana asomye wa university obireka atandikira yakoma atandika kulima atandika kwaya atandika okukola milimo gy'awaka aye ife muno naddala ewaife busogeni nifo twaleta ekyokutoola eitaka nti n'okyobugayiga ekikulu mbanka ali muzaire kaka nakoba bazendi olabye kwawulira abaana bange eitaka gofuira gano kitwerowoozaako nti ife tufa twidinga abasada n'abafa takoba kwati yenzege nfuira gano taga mwana maani nti yeena alime afune ekike oba akole n'amaani afune ekike oba asome ina afune ekike tugiire ino mu kukobera abaana bamuge eitaka so eitaka lyalinga inene ke tukaali kugeza omusade yali n'eitaka ke lyayika 10 yalina abakazi 3 yatematemamu buli mukazi yeyiika 3 mpana neye yabaawo ndala kabiri yatandika bona abaana abakuze okwawula yawulamu buti omwana takageza eka era buti saawe n'omwana okukoba nti ali kunaakataka bali ku byala yibona bamazeewo okutunda yatunda yagula piki ngeeyo aye atenga ne piki temu yambe muna ku 3 bajiba yavuira mwawo mpera n'esaawe eno tuli kwongera kukobera abaana okusoma kuli kuyamba aye kubayambe n'omwana okuba nti ayidinti okusoma ko ngati kumumala ndina abaana n'omwana kuyana nakugemyako yasoma ebyamawulire bulungi aye yamaliriza alikola catering yayega okufumba kekisi dafumba nedimulisa nedimuwa byavwala oba byalisa kuba buti mufumbo owundi yasoma bya development studies akola kwa gandi mwendiji ozi abafunyo kyafuna ayisawo ne yatandika saluni emuwa sente zena bansobolesa okumberawo oba okumpa ku byensobola okozesa ku wano waka mpera n'abaana bali kukula mugaga bazira idini mu mongo omuzaire avaka yenka yajja yasaba yayiranga abaana bakenya yes omusiramu yajja musigitika abaana tibajja bajja kuyidi beyandu bayira akulembeza abalene bajja kuyidi era omuntu ge bava nze ntera okuwuliriza olwokutaano bukuba ku musiramu yabuulira yakobera abantu obubaka obulungi eno ketibugema na ku musiramu yenga ayo yagana oleka agizima gasiramu nagali kuyazima oundi yakati byaki yanonya muziki geguli yataku yawulira muziki gwonka abaana ekiri kubonoona madini kusereba madini kuva mu bazaire bamadini kulekera kutya amakulu galala n'abaana bano abaana baife bano kizira bwire bwabwe woba mukozi wa gavumenti oba oli ku mulimu woba oyenda kuweereza oba ngoli yakuweereza ninze ndikujja kuvaawo ndina obwire obunaagayira ku abaana ebyamakulu ekyo ndina omukisa baidukulu bange benabo mbasomesa bayibuli balina buli muntu ekikwate kyasobola okunsomera ninze nakulanga ke bansomesa ebikwate ebyo byankugiranga okukola obubi bansomesa amateeka okuva obuto n'amateeka 10 ketijja bwa mukanisa menga tegeere kinambyeku n'abaidukulu bwendi bakoba abaana abali kusoma abasomyeku abalimi kye basoma ku kibayamba okubaawo okukola emirimu egy'endawulo okusinga era nkubiriza naddala abalina ettaka balikozese balime bateeku ebyayo basobole okwayiraku okusinga okutunda obutunde eitaka livwewo eitaka lirobe kubayamba ndi kusaba abazaire abali kumpulira abali kumbona mwerwane ku twize buyaka abaana baife tubatoole ku emyoyo gyo omulekere otimbu ndi abange mbakuumira munumba bali ku TV aye TV eriko emikutu emivi egyono ina abaana egibatwire ku mulamu yene yagezesa ageme ekisaafu mitoki mwine kuba yakibwene ku TV eriyo n'ebizaana tibyamukwano bayegeresa abaana bayegeresa ebyo ebikwano omwana ayega okunywegera omuntu ng'ali kukibona ku muntu omuntu ayega okunywegera ekintu nga butikyenawulire gano nga kinumiriza kinesisiwaza nabaire n'abaana bange kebali kugulira ku balwayi lwa mukaaga nze esimu enani rediyo nja nayo ku nani ku lunimiro
aye baali bali kukoba abaana omusaadha bwe yafune embidi ati mukazi we nesisigaire omubiri zina nawulira oli n'abaana wakati mama oyo ajja mukyaki kale ensonga oti neyo tulekwira amadiini tulekwira amasinzizo n'abaana batuviire mu ngalo aye gakaaliyo ekiseera tukali n'obwire twogere nabo tutaweesa isuubi batukoba nti tubakoberenga oba babyenda oba tibabyenda twongere okubakobera paka we balitegeera kuba owundi nga tiyeekontwire tamana kiri obufumbo bw'ennaku dino tibukaali bufumbo obufumbo yagaana nti abaana ab'obuwala balemereirwe okufumbirwa ekitaali ku mulembe gwaimwe akeya musaadha ati nze bw'oba oli kwenda kumbayiza ndikwenda ng'olina emmotoka nenda ng'olina enumba nenda kino bwe kituuka ku ife eno abasiraamu akaati ndikwenda mahare ga bukaire 5 bwe kituuka ku bakulisaayi akaati nze ndikwenda bw'oba oli kwenda bakunandula ndikwenda ekidaala kiyuge kwegamba ngaye yamala yafumba yena kuditya ibiri yalumuka oli kukibona embeera eyo yabanga ereeteire abaana b'obugalo okudiba abaana b'obulenzi okutuuka okuwuula mu mbeera oti neeyo omulenzi yena yaba akaati nze tyenda omugalo oyo ava mu famire endabube nze nenda y'abagaiga aye ate ngaali kuva mu famire y'abagaiga iwe oli mwavu tajja kutamukana gansi ajja kubona ng'oli gansiiwe neyanziza kintu kino kyendala nakululamba kyendala kuba bimyemu ku bitwasomako biri ebimu ku bye bantendekamu nti abaana baife bano ab'obugala emikuzi egisinga bungi twefiireko okulabirira abagala okubalambira n'okubakobera kyekyo okukola nga bafumbirwa agandi twaleka abalenzi ke tibakoberwa n'atendeka omugala owange yaje yafumbirwa omulenzi atali mutendeke amaka ago tigabeewo mwaidamu abo omulenzi ng'akuzibwa bulungi ali mu maka amalungi bweremaavu aye olw'okwenda afune ku mufamire engaiga yaleeta yeyabakaali nasimu omwami omugala yamubona nga amuderega kuba amwagaana mugafu kabiri omugala gabenda okubaako obulungi ajja waabwere naye galeeta amudulikiza okwo era ago tigaba maka mpera hano amaka ageira nagaali nga amalungi ganoonyanga olulyo ganoonya famire banoonenkereza kuliku abagwi b'ensimbu kuliku abalema kuliku abatulu kuliku abazaala tebafa kale nga bekengeera esaawa eno bagaanana babona beauty ole yabona figa yaleeta mugala nga afuna ki figa tali kufuna bikolwa tano figa eyo yali kuleeta eddako efiga ya mumaka kaye teekola emirimu eyo gyayenda tetasiimula nti figa yeriwo tafumba tagema mu manda tawaata talima neganomba nga wano nze edodo nogano oli kubona nenda ginoga wano emba n'ekikolo kyabinganya aye nga yebyo tanoga ndi n'omuwala yali kajja kasalanga ekiryo ya mazala basimba yajja n'akaso yakisala kuba musada tagule ku ibalaka abakawati gyonoge bwisusi yakisala yajja n'akaso yasimika mu kikolo ky'endagi kifwewo kubanga baida akati gyonoge endagi so ebintu bijireke byononeka n'omulembe gwafafaagana lwakwenda birungi abaana abagala benda birungi ayenda mulenzi ali na mulimo ayenda mulenzi ayevuga ayenda mulenzi anamuga motoka ayinga ne maintenance y'emotoka yazira bwanakira kyaida kyabitirira ku baana baifu abasomyeku abaire mu isomero okuva mu kutandika ali mu boarding akatuliwona abakozi bafumba bwalya bifumbibwa obwo bavuma mukozi omwana gaira ali mu bitabo paka ku university omugala oyo gatuuka ekiseera okufumbirwa ali kujja kufumbirwa omusaadha gwafumbirwa tibeesobola bulungi bazira bwe banaafuna mukozi akola gaka omusaadha ayenda mukyala we afumbe kummere bali aguze eitooke aguze enyama oba nkoko bakyanandage taidi bwe bakikolokota taidi bwe bakitereeza so emirimu egindi tulese abaana tetubagalayige era ebuganda eyo yali nungi kebaleetanga ekisaaga bakoba ekisaaga ati nino nomwana kitandiise nenze ino busoga eyo ekola obwezizingirire bateewo abaana abawala bano ge babakungaaniza beega okugaata beeta okufumba eitooke bafumba batya embooli omwana yaleeta amatooke yata mukasepiki yaganyonyonolamu ati ntigawooma omwana taidi kufumba iva greens taidi balifumba batya basekuliramu batya amaido omwana agiire nga ava ku mulembe ife gutukulire kutwafumbanga gaka twajja amaadi twagerera enku
twafumba na mungobo ne wange kirimu baana bange bona bafumba ngobo yafumba yes ole yafumba emere ati baidi dada kalya bibi dada n'abakoba alabira nzo obulungi alisobola okulabira iba mama no mulenzi olibo okugabula mukazi woti mwana dada yao nabona nga kafumba ati eiva balifumba bati kibagendye enungi mpana nafe tujja okubona mu busogano twafuuka mu endi enungi kuli anyama mukyere twava ku balance diet kireetera amaka okufafaagana n'obufumbo obusinga bungi okufa n'abaana babitirira okwenda ebirungi pano awuula kuba azira dinayandula n'ole yatwaluma kuba omugala ye yaleese yabayita idi kufumba ajja okutwaka enfumba eri eyatyo yatandika okwegesa sente nejatayiremu okujja okwanga so obufumbo bufiire lwakugayalira baana kubalekera TV baana kuba ku mitimbagano baana kubona bibatatuukana kubona mu myaka emito